නොනවනේ මහතුරුනේ අපේ දැන් මාළදිවයිනේ වෙලානා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට පැමිණ සිටිමු. මේ වේලාව උදැසන 8 පසුවේ විනාඩි 10ක් වේ. කරුණාකර ආසන පැටි සංඥා විවත් වෙනතුරු ආසනවල රැඳී සිටින්න. ඔබගේ ආසනයට ඉහිලෙන්නේ නැති රාක්‍රිත කිරීමේදී ඒවා ඇති බහන්ඩ පහතට වැටීමට ඉඩ ඇති බැවින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වන්න. කරුණාකර ඔබ සතු ඇති සියලුම ගමන්වලු යානයෙන් පිටතට යන විට රැගෙන යාමට මතක තබා ගන්න. ඔබට යම් සහායක් අවශ්‍ය නම් ගුවන්තොටුපළ හෝ ශ්‍රී ලංකන් කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරියෙකු හමුවන්න. වන්වර්ල්ඩ් සන්ධානයේ සමාජිකයෙකු වන ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම හා එක්ව පැසී කිරීම පිළිබඳව අපි තා ප්‍රීතිමත් වන අතර නැවතත් ඔබ හමු නැතැයි අපේ ප්‍රාර්ථනයයි. අයුබෝවන්. அன்பர்களே நாம் இப்பொழுது வெள்ளனா சர்வதேச மாநிலத்தில் அடைந்துள்ளோம். இங்கு நேரம் காலை 8 மணி 10 நிமிடங்கள் செல்லும். பாதுகாப்பு கருதி ஆசன பட்டி சமைக்க மாறுமாறு தொடர்ந்தும் ஆசன பட்டிகளை அணிந்திருக்கவும். உங்களுக்கு ஏதேனும் உதவி தேவைப்பட்டால் விமான நிலைய அதிகாரி ஒருவரே அல்லது ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் அதிகாரி ஒருவரே நாடுவோம். வான்வீடு அமைப்பின் உறுப்பினரான ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸின் பயண